Ikaze kuri mwe mwese mukomeje kudukurikira kuri M24 TV. Reka nongere mbaye ikaze muri aya makuru yacu, nanabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Nshuma by'umwihariko rero buri muntu wari we wese uba wagize uruhare mu nkuru zacu ziba zagiye zitambuka, abakoze kuri like, abakiritse kukazogera, ndetse na buri muntu wari we wese uba wakoze subscribe kuri channel yacu, hanyuma n'abatanze ibitekerezo muri comment, mwese turabashimira tunabaha ikaze no mu zindi nkuru turimo turagenda tubategurira kuri M24 TV. Mu kanya gashize maze kukugezaho inkuru mu ntara ya Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi, aho rero igisoda cyahariya mu gihugu cy'u Burundi, abapolisi ndetse n'imbonerakure ngo bari gucunga umutekano bikomeye cyane hano mu ntara ya Cibitoke mu gace gahana imbibi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bivuga ko ngo hari abacengezi bari kwinjira bava muri Kongo bakinjira mu gihugu cy'u Burundi. Hari umwe rero mu bahakubitiwe, akaba ari umwe mu bafatwiye cyangwa se mu bafatiwe hari yarahakubitirwa. Amakuru maze kumenya none ahangeraho nuko uyu musore yari umunyamakuru wa TV1 hano mu Rwanda. Mu minsi ishize rero akaba haragiye asohoka inkuru zivuga ko yaburiwe irengero, akavuga ko ashobora kuba ari mu gihugu cya Uganda. Gusa ifoto mfite ndetse n'amakuru maze gutohoza none hano ko uyu musore ari we uri hariya mu gihugu cy'u Burundi. Ni umunyamakuru rero wakoreraga TV1 waburiwe irengero, uwo bita rero Constantine Tuyishimire, akaba ari we rero ugaragaye hariya mu Cibitoke. Yakubiswe rero n'abashinzwe umutekano mu gihe imbonerakure ziri kuvuga ko ziri guha isomo buri muntu wari we wese ufatiwe hariya rero agerageza kwinjira mu gihugu cy'u Burundi mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ndaje nkurambure byinshi bigiye bitandukanye ku bijyanye n'iyo nkuru, ndetse rero tuze tunarebera hamwe icyo uyu musore yaba akora hariya mu gihugu cy'u Burundi. Ni M24 TV, mwese mbahaye ikaze. Uko rero mu makuru yacu yashize nagiye mbikugezaho ku bijyanye n'imbonerakure, igisoda cy'u Burundi ndetse n'igipolisi bakomeje gukaza umutekano hariya rero mu ntara ya Cibitoke, cyane cyane mu gace gahana imbibi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bavuga ko bari guha isomo buri muntu wari we wese uri kwinjira mu gihugu cy'u Burundi mu buryo bunyuranyije n'amategeko, cyane cyane ko muri iki gihugu umutekano udahagaze neza habe na gato. Bari kwikanga rero ibiti n'amabuye kuri buri muntu uwari we wese winjira hariya mu gihugu cy'u Burundi, gashobora kuba ari umwe mu bakorana ni inyeshyamba za Tabara zimaze iminsi zigaba ibitero hariya mu gihugu cy'u Burundi. Hari abahafatiwe barakubitwa, hanyuma rero mu bahafatiwe naje gutohoza amakuru nsanga harimo umugabo waburiwe irengero, akaba yari umunyamakuru wa TV1 uwo bita Constantine Tuyishimire. Ngira ngo nk'uko uri kubibona kuri iyi foto, uyu musore akaba yari umunyamakuru wa TV1 ariko akaza kuburirwa irengero. Amakuru akaza kugenda avuga ko ngo yaba yaragiye mu gihugu cya Uganda, mu iperereza ryagiye rikorwa ariko bakaba batarigeze bamenya aho aherereye. Birashoboka ko ashobora kuba yaravuye muri Uganda rero yambuka n'ubundi ajya mu Burundi, ariko rero ikibazo ndi kwibaza ntise uyu musore nawe yaba ari umwe mu barwanya ubutegetsi bw'u Burundi, yaba yarageze hari yaturutse hehe? Ibyo ngibyo akaba ari byo ndimo ndakomeza kugenda ntohoza, cyane cyane biciye mu bataramakuru bacu ba M24 TV bari hariya mu gihugu cy'u Burundi. Rero cyane cyane kuba duhamirije iyi nkuru, nanjye nkaba ndimo ndabihamya kubera ko uyu nguyu ari we nyawe ku bijyanye na Constantine Tuyishimire. Bivuga ko yaba yaraburiwe irengero agiye mu gihugu cya Uganda, gusa akaba yagaragaye hariya mu gihugu cy'u Burundi yakubiswe bikomeye cyane. Yakubiswe rero n'imbonerakure, igisoda ndetse n'abapolisi bari bacunze umutekano hariya mu ntara ya Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi. Tuyishimire Constantine rero wari usanzwe ari umunyamakuru wa TV na Radio 1 ukorera mu karere ka Gicumbi, yaburiwe irengero ku itariki ya 16 Nyakanga 2019, bituma umuryango rero n'abamukoreshaga basaba umuntu wese wamenya amakuru yaho aherereye kubamenyesha. Igitangazamakuru rero yakoreraga cyatanze amakuru cyiciye rero kuri Rwanda Investigation Bureau, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, kari hamwe mu bo batanze amakuru bakamenyesha ko umunyamakuru wabo amaze icyumweru yarabuze, ashobora kuba ari muri Uganda. Ni nyuma y'uko mu minsi mike ishize ngo telefone ye bayikurikiranye bagasanga ashobora kuba aherereye mu karere ka Rubavu. Olivier Ngabirano
umwanditsi wa radio ndetse na TV1 yabwiye ikinyamakuru Kigali Today avuga ko rero ngo bahawe na RIB, amakuru bahawe na RIB ngaruko uwo munyamakuru ashobora kuba ari muri Uganda, kandi ngo bakaba ariko babitekerezaga nkuko bagendaga babigaruka. Icyo gihe rero Mbabazi Modeste yari umuvugizi wa RIB yasobanuye ko bamenyeshejwe ibura ry'uwo munyamakuru ku itariki ya 17 Nyakanga 2019, akaba ari muri uku kwezi, akaba hashize amezi agera 3, hanyuma ngo batangira kumushakisha bakurikirana iyo irereye i Rubavu, barayihamagara. Hanyuma bamaze kuyihamagara, Mbabazi yakomeje avuga ko ikubitiro wari ufite ngiyo telefone yahise yizimya, yanga kubabwira byinshi ku bijyanye na nyiri iyi telefone. Mbabazi yongeye ko ngo nyuma bakomeje iperereza baza gusanga uwitwa Manirakiza Gilbert ari we wakoresheje iyo telefone, hanyuma bagagenda bagakomeza gukora iperereza, akababwira ko ngo yayihawe n'umuntu witwa John nawe akavuga ko yayihawe na Constante ngo ayimuzanire. Yongeye kubonana na Constante ku itariki ya 19, barirwana, aramuherekeza yerekeza i Musanze ubwo yavaga i Kigali. Hanyuma ngo umuntu yemeza ko aheruka kubona Tuyishime Constante ku itariki ya 19 Nyakanga, ari nabwo hamenyekanye inkuru y'uburirwa irengero rye avugira kuri iyo telefone mu gihe yari mu muhanda ava i Rubavu agana i Musanze. Manirakiza rero umwe mu babashijwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha akaba n'umuvandimwe wa Tuyishime waburiwe irengero, nawe yemeje ayo makuru, avuga ko icyo gihe ari bwo bwa nyuma amuheruka, ngo icyakora akaba atarigeze amubwira ko afite umugambi wo guhunga igihugu. Hagati aho rero umuvugizi wa RIB yavuze ko hari andi makuru bafite y'uko ngo uwo munyamakuru yaba yarahunze igihugu kubera amadeni yari afitiye abantu. Hari abantu bamureze bamushinja ubwo bwambuzi, ariko rero ntibigeze byemezwa niba ariyo mpamvu nyamukuru yaba yaratumye uyu umusore aburirwa irengero. Nyuma yo kuburirwa irengero rero akaba byaje kugaragara ko ari mu gihugu cy'u Burundi, ndetse akaba yanagaragaye yakubiswe nyuma yo gufatwa n'imbonerakure agerageza kwinjira mu gihugu cy'u Burundi mu buryo bunyuranyije n'amategeko, dore ko imbonerakure zashyizeho bariyeri ikomeye cyane ari mu ntara ya Kibitoki kuri buri muntu uwo ari we wese winjira muri iki gihugu, dore ko bari kwikanga rero inyeshyamba zari gitabara zishobora kongera kugaruka, nyinshi ziri mu ishyamba hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bari gukaza imyitozo, bakaba bavuga ko rero bashobora kugaruka bagatera igihugu cy'u Burundi, bakiyongera ku bari muri iki gihugu cy'u Burundi n'ubundi batarashirayo, bagikomeje ibikorwa byo kuba batera mpaka rero bafashe ubutegetsi hariya mu gihugu cy'u Burundi. Ni Constante rero Tuyishimire waburiwe irengero ubu ngubu wamaze kugaragara hariya mu gihugu cy'u Burundi, nk'uko rero imbonerakure zagiye azibivuga, bavuga bati twagomba gushimira igisoda n'igipolisi mu ntara y'Ibitoki kuba carumvise ubutumwa nabahaye mu minsi heze yuko Kamuswahili Rugombo c'Ibitoki harwaye cyane ku buryo hari insoresore ziriko zirava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakinjira hano mu gihugu cy'u Burundi rero mu buryo ngo bunyuranyije n'amategeko. Akavuga ko rero ngo gushikiza isaha igisirikare cyahagose gisuzuma umwanzi, akavuga ko bari gusuzuma buri muntu uwo ari we wese rero uri hariya mu gihugu cy'u Burundi. Niko rero bahise banashyira hanze ibijyanye n'ifoto iriho rero uyu Constante nawe uri hariya mu gihugu cy'u Burundi, ndetse hanagaragara yakubiswe bikomeye ijisho, barimenye nk'uko amakuru mfite ava hariya mu gihugu cy'u Burundi akomeza kugenda abigaruka. Iyi ni M24 TV, mwese mbahaye ikaze no mu zindi nkuru naguteguriye. Reka nkubwire ngo ushobora kuba wakora subscribe ndetse ukaba wananyeganyeza akazogera ugakomeza kugenda ubona inkuru zacu 5 kuri 5. Gusa rero urebye uyu musore Constante uburyo ameze hano, urabona ko yarahendanye bikomeye cyane, ubukene ushobora kuba bwaramuzahaje ndetse no kugenda yirukanka cyane, akaba ari bimwe mu byamuzahaje. Ntabwo wamenya ko ari Constante Tuyishimire, mwari musanzwe muzi kuba ari bamuzi rero nk'umunyamakuru ukomeye hano mu Rwanda, wanakoreye igitangazamakuru gikomeye yaba Radio 1 ndetse na TV1, ariko rero bakavuga ko yaje guhunga igihugu, ariko bikagenda bigarukaho ko ngo kimwe mu byamuteye kumuhunga hari amadeni yari afitiye abantu. Yari afite amadeni menshi rero akaba ari kimwe mu byamuteye kuba yahunga igihugu, ariko rero ubu tuvugana uyu musore akaba ari mu gihugu cy'u Burundi
uko amakuru atugeraho kuri M24 TV. Mukomeze mukore subscribe munanyeganyeza akazogera, mukomeze kugenda mukurikirana inkuru zacu 5 kuri 5. Mwese rero reka mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda zacu mu makuru ya buri munsi tuba twaguteguriye, tugenda tubageza inkuru zacu kuri channel nakagaruka. Mukomeze kugira ibihe byiza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda za M24 TV. Mwese bifurize gukomeza kura intangiriro nziza z'icyumweru aho mumwerereye hose, ndetse n'abashishikariza gukomeza gukora subscribe mukanyeganyeza akazogera, hanyuma mukanatanga ibitekerezo byanyu muri comment ku nkuru zacu za buri munsi. M24 TV mugire ibihe byiza.